Mga layo kakipag-adatan, sama na yan na tuloy-tuloy dun sudi katidawa si sagyang kai ang Middle East. Sa lagi do dimblakay so mga reporter si sagyang kai simultaneous katidawa. Sa sama na yung mga bangsamina na si itanok man si sagyang kai di katidawa agyang kai Hezbollah agugyang kai Israel sa tanong sa mati apa makinggan gyang iya idoliu si Masakaw explain khabar sa Basan Ranao. Military observers are now calling this a repeat of history. The term Merkava massacre echoes back to the 2006 war, when a small Hezbollah unit destroyed at least 25 tanks in a single campaign. That earlier operation A Hezbollah rocket strike has killed a man in northern Israel as cross-border attacks between Lebanon and Israel continue to intensify. According to Israeli emergency services, a man in his 30s was declared dead after being critically wounded by shrapnel when a rocket struck a residential area in the coastal city of Nahariya. The projectile reportedly hit a parking lot adjacent to a residential building, causing damage to vehicles and nearby structures. Air raid sirens had sounded across the western Galilee shortly before the impact, with reports indicating that multiple rockets were fired from southern Lebanon toward northern Israeli towns. Khabar sa Basan Ranao. Anamatan. Itadi the fight struck the Beria base, the main air base missile defense base under the Northern Region Command, a squadron of the assault drone. So, di kuan panutul na Hezbollah nga kapanimba kay ran sa nga mga military base. Repeated attack were also carried out against Israeli troops concentration, including multiple strike on a gathering of Israeli soldiers and vehicle at the Al-Malikiyah site on Salbu rockets. So giya. San sa Al-Malikiyah, napanimba kanimba mga airbase na naging Israel. On the ground, Hezbollah said its fighter targeted a hostile helicopter with an air defense missile, forcing it to retreat, and struck a Merkava tank with a guided missile, achieving a direct hit. Kati. Giyang ayatigin na Hezbollah na pianutuliran. Fighter targeted na panimbak ni Rangkon agiyang gaya mga helicopter. Ukilit na so mga Black Hawk. Napupanimbak na tigyan agiyang gaya manan niya na Hezbollah agiyang na mga helicopteriran. Pugusar ni Ransan sa ground si Kudika Tidawa, including multiple strike on gathering. Napadsa mo na tigyan agiyang pitibarangan mga sundero matitimosiran san sa Al-Malikiyah na pupanimbak ang panagyang kayamanan yan na Hezbollah. Nagwemanan yan nagyang kaya tigyan na kapupani unstruck a Merkava tank with a guided missile. Nagyan na tigyan na yamanan yan ang mga Merkava tanke. Absurd dyan sa giyang kanan na darpa Hezbollah na struck na pupanimbak na misiran tigyan ng mga drone ago mga guided missile. Achieving direct na pangasusugat ang misiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shoutout sa 1,000 viewers. Sukra na kay mga pagariya. Shoutout kano, comment niyo so anda kanu adar pa. Comment niyo ka. Bati anakan, pre-play na kano. Igira ada taruto ada galbak. So paki-comment lang, paki-share. So dapat makashare si sagyang kaya khabar. Nagitud ni so kay niyo. Ang utaki pag-share niyo sa sagyang live. Kati sobrata no 1,000 viewers na pang-share ni Maya. So gito di akan diteron. Sa itanubo pa man na pag-impasay sinak na sama no to na mas malaabilangan ako miyangangal sa Israel adiging kaya Iran. Na di sampad surak ko naging kaya Amerika. Maluni man yung gdagda. Dito sabab asimambu si Iran, natigin na welcome ka no. Uwi na pre-port sitaran patigin na miagras Iran. 90% ko missile Iran, na iman to na miyatandap. 90% ko sundur Iran na miyada. 90% ko drone Iran na miyabinasa. Sokran, mga taga Cebu, madaklay tagunaya Cebu. Watching from
Tandang Sura, Quezon City. Shout out, boss, from Pasay City, from Davao City, Madaya, Sipan sa Raya Madaya, Marawi City, Pangasinan, La Union, Matanog, Caloocan City, PS4. Watching from Odelo, Piagapo, from Subic, Pampanga, Pedro Laguna, San Pedro Laguna, Camarines Norte, Cotabato, sir, sukran. Quiapo, Manila. Salam na wa sa nakikimayor sa Quiapo. From Jeddah, Saudi Arabia, from NCR, National Capital Region, from Quezon Province, Kaluwag, from Cagayan de Oro, from Buadipuso Bantong, Pasay City, Quiapo, Manila, again, Los Baños, so kartera, namay ako yun. Importante na, miya teruyusan, uay, nakomenta niyusan, ngabati anak mo may. So, yun, tipugin pa sa na kasi. 5,572 last 2 days. Namin yung manusok kagaya, gusto man to. So, probably na, miya mani ka din sa 6,000. So, miya matay kiran na, so kabas ako. Ayabu of ki-report na sabu sa miya tago sa hospital. Kagi so media na bawal kiran o bayran patero ay piray miya taysan. So, ginan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir ka na ko na riya. Kamata na di ko ka nung katagasan na. Official claim most of the injuries range from minor to moderate, with at least one case described as serious in addition to multiple cases of... Giyangay ko na 142. Ayaman na niya 148 amiangal way na from moderate to kuan. Kung nagatingin sa may ito, nataman sa mala. Away, ayaman na niya na damage sa giyang mga tao. The casualties came amid continued missile barrage targeting northern Israel and other areas as the confrontation expand across multiple fronts. Lagi atigin af kasabupan sa giyang pangangal na pumamatay. Nasabapad na tigin sa giyang multiple. Madarla tigin af po na nabato. Why? Ayaman na niya timbak sa giyang Israel. Salam, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Ahmad Nasiba, sukran. Shout out sa 1,150 live viewers. Sukran. So, dasan makapalo, na followan niyo ang page kagiya detare. Anytime na pakalalakaw ta kapipita, na kabarta na gagawi. Girap man namin ako mata gagawi. Last 9 na di taplakay. Okay. Jabar Mamatag sukran sa 10 star. So, sadya kap kaparwakan. Uwi na, mas favor ako gira kapipita. Nakagiya. Pangawayagan tap manaki. Okay. Adi di ba lalayong sisiya si kaya kanya ay mana niyan na kagawad yung mga padtano pamugay sa star ka ba piya kaya tano bugol buka manglos ako sa tinda. Okay. Nakagip kapsin mga tao na. Nearly 1,000 operations. So, si Tano sa di manutul sa giyang kaya Hezbollah, agug yang kaya Israel. So, when I see Hezbollah, naginan sa Lebanon. The Lebanese Resistance Movement Hezbollah announced on Sunday that it carried out 39 military operations on Saturday using missile drone and artillery shield against Israeli military positions, settlement, and forces. So, kate, upama kapag analyze na tanong PPN na giyang ko tamin report na 148 na pitero mambuaging Lebanon, Hezbollah, at tigyan na kay ko sa Tordi, agwiman to, na 39 military operation. 39 military operation. Yaman na niyan, aging 39 military operation na baywib. Ibarat na may leran ro, agiyang ko tayo manan yan na sanguta sa bala, na panimbak niran, sa isa ka sa gurumpong, nagito'y 1 military operation. Mangambus siran siya na 1 military operation. Tumimbak siran ro na 1 military operation. So, ibig sabihin na 39 military operation, isa ko sapto. Alone, kanabong padsiman to. Saturday alone na 39 military operation niran, na miya kaangal siran mabusa 148.
So if kerangan ta sa gingo ta ditiro nang uta mapuro asonder wa Israel, we are ay man yan nang uta tigi na sama na tigi na we are in run out o di na uta tigi na kedipisita kami. Shout out Lakwat Zero. Ay man yan na running out of reservist. Niya lang nga mga sa reservist. Tirang ayran si di pa mo pamaan. According to the group, the total number of operation of March 2 has reached 967, reflecting a sustained escalation along the Lebanon front. Napiter wag nga Hezbollah. Sa manan natigin na inipun ko kaya timba kami sa ko March 2. Kagi ato miya pamana miya oresiran magriya ka. Miya kadugaw ya kaya tidawa o talugaw nagubu pang padangan na Hezbollah. Ini po natigyan ko mang padgami sa giyang katidawa. Na ayad natigyan na mininggulala na miya operasyon na 967. 967 mininggulala nira na mananay na operasyon. Reflecting a sustained escalation na pagkaila, tigin ni sabab, reflecting a escalation along the Lebanon. Ay mananay na gina natigin ni kaya sabab pa, nagupkaila imambu, agyan ay mananay na rarad, agyan ay mga operasyon. In a detailed statement carried out, Al-Mayadin Hezbollah said launch operation and defense of Lebanon and its people and response to Israel continues selling of civilian forces displacement and demolition. Peter o panagyang kaiyawan. Al-Mayadin. So basta makaukit sa nga Al-Mayadin na verified. Ito itinudin na sa katano na mapakasanggayatan no, so verified, legit, a news agusok na ba. O ay may news sa Facebook. Nagimiyada ka lang, may subra, bulabo sa India. Kuntintira na dirandi pa kasubraan. So kailangan, nasa kanusan, napagilay niyo, so miyabati sa Facebook. O ay may niyo ron, na legit news agency, na paratian niyo. O ba nga, kabati ay si Polano, account to, na piaratian niyo mambu. Datara nga si Trump. Netanyahu at tama naman to natigiran na dapat namatay. So gitu. Peter waging Al-Mayadin. Hezbollah said launch operation in defense of Lebanon. Nagyang tigaging Hezbollah. Akaptimba kami sa gyang Israel. Nayamanan yan na sabab na tigin to defense. Response. Why? Sa gyang kaya kaya panimba ka gyang Israel sa gyang Lebanon. So ginan. Niya panutulag yung ito Peter wag yung ito ako. Isa ko last tanwa kabar. Peter wag yung kayamanan niya Lebanon. Na dua-dua tigyan opsyon tano. Surindir tano o pagato tano. Ayamanan niya na makiptidawa tano antawa ka surindir tano. Imbagay tano kira ng adar pa. Ugay na Peter ang mapura Hezbollah. Tigin na resistance. Na di kami din surindir. Nagudia midnim bagay giyang kaya der pa Lebanon. Sa giyang kaya kapag ukyuperan sa giyang Lebanon na dang kami pumatay. Allahu Akbar. Sigo last kabar tano, na giyang ka na sa giyang ka na saupak sa nga na Lebanon. Na piyaking bakwita ng mga Israel. Giyubugubutiran taman sa miya. Are, kung makawaon sa mga tao, nagina na, ayamanan yan na, sungwa na nga ng mga Israel. Na inalaw sila, naging nga Hezbollah. Kagi aya pamikiran niran na, pag-occupy nirananan. Oay. Ipagumaniran man sa ayamanan yan na Israel. So may ito na, di pakirib na gina Israel. Dataragi nga Golan Heights. Oay. The group announced series of coordination strike targeting an Israeli bases, forces, and settlement across multiple locations. Sama na tigyan na grupo, managyan kaya ayaman na niyan na tuloy-tuloy na tigyan, nagyang kaya operation. Oy, saka di ka panargita mambu, sisagyan nga mga ayaman na niyan na Israeli bases, unaguyaman na niyan nga mga settlement across si jagyang either pa Israel, na tuloy-tuloy di ka panimba ko nagyang nga Hezbollah. By the way, gyang nga Hezbollah, Uway, nada iranan. Hezbollah, Israel, iranan. Ino sila no pa mapaka-ground battle ka andair.
upamagi Israel ng ground battle niya nagyang aya Iran na mawatan na tanto. Imposible. Ay sa tama na pangulugon sa suya man na mga sundaro na da makambilingan kiran. Mawatan. Kagyang anarki Trump na pangangalakanan. Anda ka pagukit, tigiyang aya Iran, nang bala sa bala yan ang mga palaw. Uway, nasuka ba sa agyang utapuganalize? Bapiapan pangulugon sa na Amerika nga na mga airborne. Aya problema sa nga na pamanang bala sa kuwan. Detaraya masuswayan, detaraya. Na upa makapusto ka sa na mga aturanan. Na kesana na ipatayran si ko talugawi. Kagi tanto ko na nang kumayaw ka, preutan na 70 degrees. Agyang ka na paglitan na era kagugyang nga Iran. At langong ko na naman na niya na mga dedetaro, mga ala kong panadi. So, pamana, pala-pala ang mga atura mga ala. Na talubugaw nakapakaya mamatay sila nung adiran masurbay bang utakayaw. At tingnan na 70 degrees na pakalutuan na sa italog. Kuha. Na tapanginga man na talugoy na sisya nga. Adi ka makambalingan. So, maragin no pa maapagata ka nagyang kaya Iran. Si kuya man niya na conventional battle. Hezbollah said and targeted in Simmer base with a salvo precision rocket and reaffirm base south of the occupy of Haifa. Also, so sama niya, kata, miya kadagdag lang nga details yan. So, di ka na ipamatian. Why? Etadi the fight struck the Beria base, the main air base missile defense base under the Northern Region Command, a squadron of the assault drone. So, di kuan, panutul na Hezbollah nga kapanimba kairan sa nga na mga military base. Repeated attack were also carried out against Israeli troops concentration including multiple strike on a gathering of Israeli soldiers and vehicle at the Al-Malikiyah site on salvo rockets. So giya. Saan sa Al-Malikiyah, napinimba ka mga airbase na naging Israel. Pilit na